إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلأ ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فاتقوا الله في السر والعلن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب مبارع الإسلام أمبي على تنو أمبي الله تعالى في أكاني جوني منو نوبي على تنو نيما كمالا كاني جوني منو نوبي سبالي كمانا منا ني على إلا جرابي دوتا كسغري أمبي الله تعالى في أنا جنومو كيلون على كو يفا أني anye nyuma mununke ala kumbine anye hamid dogole abangeta ala babbe kalama absa bela ala kanga hamiunye ala kan sutura Allah tabaraka wa taala bana bagatum munum bantela nu debinondo ni banay ala be banay la halado ayu damne watimi abe laba watimi torabu kan kase degere mi ma ala bodo anya nyini ala infe aka banay wuli kabuka aka ko fale annu bela jelenye ambe Allah taala deli ambade munu nu tumbe antela kunu binabe fo ukademba yama ko ala timeu nabe fo umuso mako filiato nulun tanyana bi ambe masada indeli ala ka hinula ala ka yafakuma ka firdausi ke annu bela jelen sabati yore mbadiw sarangani kami nabe mbolo kanyesi awma ani nyere bakun ode yanga sira alanye na fora ko jonga sira alanye kuma be fora ni jon sira na alanye ite kuma be fotum ibe kuma ujatemine kuma jumende kadi alay munde mandi alay كسر علي كنغرد أني كفو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد أنت كما فويفو فوكتا سر ملكي دو سجلندو كانا كما وجاتمني وباسبه أنوفه أدول أنتا نيربا كون جاتمني بي ناسيني وبناني غفيني كفوكو اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا iye barake minke ale de fleni korode iyere yemunum bara ulu de fleni wala kuma fota jatemine sani kiyama jodo ukatilla jo kafede ninke ede ninke anana hadisala ibn masudi ba fo hadisa keneman kono an rasulillahi alayhi salam akum madu be kuma utuyire ba kunjate kuma kono nana ube kuma do fote halute kuma inflere kasoro kuma imbe dingede se dongo do kula jigi tasuma kono do funa be kuma nyuma fo uta jatere abu korota fo aljine ola nasrana alanye ambanga fota u jatedo ambe fleli ketaw ambu befle nyeye nema do de ala ya dima ema e do efionto de ema e do fle fuka berede mine do dalendo yotala do operelende do veri do be donyela me ala e nema minke kikala kosmani aye ejija ikana haramu fleni aye siran Allahu ta'ala ni ka fleli ke tawla ikasira alani be femindo ikono ni badu halala de dowa haramu de dowa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda dondo
jonke do tumbe Abubakar bolo no ye min soro abena na abada Abubakar ma nga Abubakar sana ka do aba nyininka nindo ina Abubakar nyinana madu anyinana ma nyininga fa kelenke kadu aya nyininga ni soro chogodi ko ka ko islamiyan na linye netunye fleli kela de ntunye fleli ke doye o wari anye nyogonye biayo de dia ne fana e dumuni fensa kadima Abubakari tegedo radiyallahu anhu adala fangono ka befono fo joli kene ko fari sogo fenfe na balola haramu sanfe ko tasma de kangano e kiyama jodo o kama aya janto aka dunta ulabe femindu kirenkirenya bolo ma dutigiu kana songa haramu do demba ya kono sino conséquence te la hara kono depuis jiena ibaye sahaba muso tumbe tende nu che ubebo sogoma kata na folo nyini ube wasiya kelende duma no de ansaru kawye he ta halala nyini nima haramu soro na anga si kongola anga si minogola nganti se ka sabali jahanname tasuma segenu kelen koro o kama dutigiu akona soga haramu do aka demba ya kono ala salen ko fe aba problem to awko wala anga siran Allah ta'ala nye ala siranye dambe la jele nambadiu bi kutubaina mba fa anga kuma feminka ode at-tauba amba me anga kauna maraka ba fo tubi bamana mba fo tubi arabu kandedo tubi koro de arruju al-inaba al-auda ila Allah tabaraka wa ta'ala jonga seginga ta alama awo munaibi seginga ta alama kadaka inna tola yelleidu kando deta ala mbina kelende batu nte foike fo femini e ala be jene fenfenye e ala tanama koe ala ntena oke yelleidu kandeji ina fallahu taala yeri afo qur'ane kono kumana mina yelleidu kanta adama bonsonna alistu bi rabbikum nedete awmayewa akanga jonkele mbato nyena maya kono qalu bala abe jena ni oye abe yo de sinye ode ato tibabi kanto alayhi salam kullu mawludun yuladu ala alfitra dembe la jene mina islamiyya indeka ola ni enana ni ejengena kabola ibe sengin kata Allah ta'ala ma ibe tubi kata Allah ta'ala ma abe fodo ma ko tubi ko ka segi iko iye filimin ke nga segin ko nga yafanyini Allah ta'ala fe nye junumura ko mununke nga segin kata Allah ta'ala ma abe fodo ma kafo at-tauba ibadallah ماذا بعد الصحة إلا سقم نكو كنيا كوفي مندبي بنادبيو بنادبينا أبي دسي أبي كدسي إلى مباديو كاتونينا ما يكونوا مندبينا أوبان سيادبينا أبو بان بيو كابوي دمسنيا لباني جميندي إما كرويا باني والما سيافنا بدمسنيا نينا ما يري لبان okoro ko sayade be nyana maya kofe ola nambodo anga seginga ta alama kuma be dusukun abanala belebele do junumu koye junumu kelima inda ntonyoni junumu nyon tonyo nobe yoro aw ka sigini lajaba fasugu bela jale alna wi islamewde ngani ntonyoni te yoro ina fo ibn taymiya ba fo jamana fenfembe sigida fenfembe du fenfembe je fenfembe ko tlenia de ba kono ko tonyonite mogote doka haketa kadun dote bagadoma setigite baga sentama de makrobate baga demsenima mate majo ka bolola fen dragi kaminala ko bela jelen tlena ko alabu deme hal nasro kafirudo nga tonyoni mana bange yoro nyogon na folotien ka nyogon da tugu galonka ka binyogonka I hakili sigitina ye ala ka hine ala ka nema ala ba korota ka bo jama kulina ni kunya an la segi malla sandama do kofe antunte nimbalo jogo ino besiranendo ni zero area soro minu ya soro idembe kene mamana I hakili sigilente be jorolendo ala dola ni moto kura ere di doma ba fontafe ubeta minana kamfara non tonyo ni mbangena jamana min kono aya sigini ko bela jeleyi mbadiu okama mamunu ye tonyo ni kelawe ubela jelenga siginga ta alama ala kira kote alayhi salam ni tonyo ni chayara sigidamina yoromina ala be lajabana ti bede bita sorala isembalawo isentalawo be koni be lajaba indo soro kiyama jodo ni sayaye maminta ala be isara kitonga ni amina isara kitoke wale mina wala tubi o yambela jelenga siginga ta alama ala ka hinebena olo ala ka yafa bena odela ambe gire Allah tabaraka wa taala
ambegere ala la odela mbadem atauba tubi ye femiye ka yafanyine ala fe ka senginga ta alama ka kasi ki majigi alay ka don ka fo ne de junumu inke ama Allah ta'ala kuma kame subhana ala ba fa alakira alayhi salam kaka faka jonye kum nabbi ibadi afonga jonye Allahu akbar ala ba wele ko jon nga jonde awye ne alay nema ke awye abene ala kutani nema unye nye here ke awye abitla kanne ala kutani o herende majoli debe ko nin telefoni ko ala kuta do ta kono jonye kene yadima jonye nyefla indima jonye nendima jonye tege dima jonye nafolo dima nibe forfeta nibe abonné nibe wifita nimbela jele wama bikum min ni'matin fa min Allah ala de nimbe kanye mais ambitlaka ala kutano telefoni kelinde ambe kodude ala wala sama ukana do femi banga telefoni na mais amba do kodi foitani Allah ta'ala te amba do pa ala amba ke foiti bola ali kuma do la niye mo koroba do walma niye demsenin do haramu do flelila ibi dogo ita fakaye do bita nyegen kono betu ka flimu fle u betu ka kolan kolo do mana do briefing koro wakati mi do nubu kelena abi sigi kogo jula abi ta krefe yenfe muna mbe sira do kana nyembe maloya nganyina na meleke munumbe no fe kiraman katibin anyina na kamaloya umuma anyina na Allah ta'ala minna benye ala min ben kalama anyina na obela jelenko ko ni ba fe ki yere kala haraja ni ba fe ki hakili sigi kala harakola ibe min ke ibado ko camera do kasigi kelen kelen nofe an kelen kelen ka camera do bla an nofe anta kalama de akana fanye ambita yoro yoro camera ka kan nofe une semaine kadamne ni jumaina katabla jumaina tala ou kan filmer anga kuma wa ambe kuma fen fo privé bani mogo che camera ba nofe ambe fen ke jumaina ta ou bena wambe sigi misiri kono e fen ke ye fen fo ye fen fle ou ka bebla projecteur la beka sigi kafle eni ala tebe son beki sigi ika demba ya benyana i musobe i deumbe i terube i sigi nyogombe i buraumbe ko kamera tumbe karsa no fe semaine kele ay kuma munun fo atara yoro mununa ay sani munun ke ay video munun fle ay audio munun partager ay na nga buaka semaine kele mbara fle walla be bo fenetri fati sigi salon kono abado min keraw billahi furu chama mbisa abado ajaye min kera telefon na ni yado ko tse ka ke mawnyana senginga taala made kiyama jodo projecteur yimbe ni jode bela jere nyana anga korobo billahi chamande be bo misiri kono naam muna kadaka anyanye do alala kujugu ambe faratila ko la danger chamana e ba fe ka sa ola halaina itafe ibalma ukado ibe minka mais Allah ta'ala baro subhanahu wa ta'ala oliato jonga seginga ta alama kan nimisa katubi Allah ta'ala yode fo ala kiraye kafo nabbi ibadi afonga jonye anni ana al-ghafurur rahim nede ya fa masay nede hine masay ni ala kutake ala bisaki lajaba au ba kalama nasro ala kutami nambake ni busonde be meleke ubolo covid ni wakatiya coronavirus wakatila ngo wakati mi nafara ko mo kana bokene ma mo be bo nga kun fora qur'ane kono ala kira alayhi salatu wassalam hadisa unana angana tegedi wali musoma nga covid nale ama bla awira qur'ane de afwa hadisa de afwa nga na yasoro junumu munu nambake ko busantigi de ban nofe ubambugo walma ubandatu ambaye katwe mais ala te presaka joma ala beti kumbe nyogonya sininde inna batsha rabbika la shadid ire de bi ire waju ire de be segingata Allah tabaraka wa taala ma naam alaka jon Allah ta'ala ko kaya fonga jonye konde de hine masay ne de ya fa masay atlalaka fa suratul hujurat kono qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim akwala kiram alayhi salam ta fonga jonye munu ye junumuke lentere sighatul mubalagha asrafu kadante me yere ku kanu jigi bone Allah ta'ala ka hineka ni de hine masay ni de yafa masay e ka segindro kana yafa ni ne Allah ta'ala fe ntigi ala yafama ni de junumula koke ni de yeninke wala jonka segingata Allah tabaraka wa ta'ala ma aini hadisai lame
abu hurairah ta ka hadisa jelen kono nana kafa Allahu tabaraka wa ta'ala ala bi tege fila yanga sufe ne ka jonde junumula ko ke suintola ikana nga yafa jonde junumu ke tleyin kono ikana ni Allahu ta'ala nga yafa ima ala ba wele kuma be kata tubima mais non on magoto ola on be ala kutade nofe su anitle mbadion asabatira bin umar ka hadisala fil bukhari kafala kira sallallahu alayhi wa sallam utumba jate ala kira nofe sigiro kelena aba fa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ala kira de kumeni fo na sigira sigiro la ate wuli fo ka fo da rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim entigi ala nsutura koy ya fama ni kewale jugu mununke ede ya fama sai ede hine masai ala kirami alayhi salam ala ya farama e minke anabena minke edu eba nyagami fambe la jelenfe ede ni foli kanga nedena kanga ciba alayhi salatu wassalam sigiyoro foite ko ala kira alayhi salam ko abi sigiye illa faka nin duwa win kalambadin anfa adam anamba hawa kuma namina uye ala sosoke uye yiri dendu uye minfo qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنتي على أوندي جنوم لكوكه شيطان سيرا أنا على نما يفهم كهننا أم بپردي الجنة لكياما جودو كوكما بجونك عن ندفو نبي لا يونس كم بمندفو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مبدئون أنا أستغفر الله فو أنا فولي تايا نانية جنومك كما وكما أنا سيغنة الله تعالى أنا جوندي أنت سكان ينما يك نمالا كتادوك نا على كراكوت عليه السلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كو بيبي فيلي بيبي جنومنا كودوك ما لا نيماني مامي ناتاراسو كارني دو كانغا كي بيبولو سوفي سانيكيدا etado ne sinogora be wuli ka sininye wal maitai ibaro ni sinogora inninde be samaka boyla wallati lam tamut fi manamiha suratu zumar kono na yala jaybe sininye na ma ja onnin kelentena tuguni ibe to sinogola ebe songa sinogota wali hake bila demba ya hake bila siginyogo yutoro misiru kono mo iyaketa mbadin kiki yere jatebo ni be sinogo ni esara ni sachogoina eni alate ijigibe baraju mende ka kobi kisiki ama jodo wala bi yere jatemne neni alabe chogodi suina abinye alakuta chamanke ikana sinogo wuli ka selika ya fanyina la fe neni alaka jombe chogodi ni dugu jara ya fadelu fe ikuka hake usegima neni ngademba ya be chogodi ibi yere jate kelenkele ki yere jatebo sani saya kanata ita saya dumbe na ima chungandela saya ti sara mogolare ay abena chungandela asigilendo ra fatora abeni la halena dora fatora suwo su sani kida do be goronto yere ibu la halay la ilaha illa allah kasra ya benyama ma tarida hakili sigile ne ko bisega sinogo chogodi kasro wal hakedo bila kasro junumu de bila e hakili be sigi chogodi ne sara tendu ni dunga la harachiena jinye chiena mbadum anga tubi kata Allah tabaraka wa ta'ala ambe ala deli ala ka tubi no ya nene aw bela jele ala ka nga jownye jomunu nubu yere ba kum fese kuma be nubu yere ba kun jatemine nubu yere ba ku be hine u yere la be hine unina ukanata junumu la se u yere ma ukanata wali wore toro nube tasma soro o sababula aqulu qawli hada wastaghfirullah alazim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى عبد الله ألك جون جدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام نمسكما بيك جنوم كيلونا سنك سنغ سوسو إكسجنة الله تعالى وحقق شروطها فلعلها تكون آخر نومه توبي شرطو كونديسيون منبالا أسبتي adola suina ni sinogora dugu jebe ke kaburu kono na de la ita kalama adola itina wuli tuguni adola abe fima ko su kito dilan sanfɛ kana sinogote tubi shartu dafa ikan nimisa bara jugu kelena
ikaye katoye ikatubi kata Allahu ta'ala ma mami ni wali hake bila atigika hake segama nitise saragati boatigiye ikana fila chamanseli kiyama jodo mba fo tuma be ma chama bita tasmana asababu ye wali hake ude nonte ayreni alache ayi aka dogo jomi bita tasmana ala hine masade yafa masado ala ye sura nati qur'ane kono ko junumu yafa sura lajaba surate qur'ane kono suratul azab ote qur'ane kono suratul iqab ote qur'ane kono mais suratul tauba be qur'ane kono suratul ghafir be qur'ane kono ko tubi sura obe wala sa hakili kasigi ko yafa sura obe junumu yafa sura o sura in kono Allahu akbar Allah ta'ala ko chogodi ghafiri dhanbi wa qabili taub ayat damne ni junumu yafade mbika junumu be effacer kasoro ki ka tubi mine doningela ko dopiye nganiyata watimi nebena seginga ta alama nebena nin junumu nte junumu dobe ire bado abini alati halisa ibaka sanjoli baka imabla wajunu foriye fembe foriye ma bainaka wa bain Allah ala yisuturaka sanjoli kono iti maloyasa ala be hereki ala kenya dim ala garzege kiye o bela ala bi sutura sandurube nin junumu inka ibadon fana ala kutaba san saba ibaka ibadon fana mais ala yisutura ala munyum masare adumbi wele suwosu segiko ika yafa delim fenga yafa ima mais o bela obi nyefe nala itrabasola nefa ne bachinye tibolo ola de ola itado fosu ina de ka sulabain ibina sadewa ika tubi shartu ika uludafa kiyama jodo machama bita tasumana asababu ya wali hakede uye musodo ko fala kira sallallahu alayhi wa sallam annaha taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'alu al-khayrat wa tatasaddaq walakin tu'di jiranaha bilisaniha فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار إياذا بالله وقال كرام عليه السلام مسودو تمبي مسوين بسلي سوفي نافلة أبي سلي فو فجري سوفي نافلة سون أبي نتنسو أبي على مساسو أبي نافلة سون بلا جلندو ni saragati kofora nama ke mogofole atake sabane saragati bola atake kateri ni ala ko fen fora ibe karsa ngala kira jogo kelembala uyede fala kira alayhi salam bebe sira nen kunye mogo sima kisi nen toroma aye betoro na nen kunye abe do korofo abe do bla nyogona abe ninketa abado ni muso inga nimbara imbala kira imu fa alayhi salam ko hereta ka kosila abi tasuma kono kiyama jodo wali hakem mayinde ode ato doningela munun temena ko nu be sira kiyama jodo ni saya benu ta kasro adamaden kelen hakebe ulula atigi ma yafa kub sekata tasmala anofe amala kirami alayhi salam ay musodo kofo ay jakuma de siri damado dro ama jida ma dumuni dama ko jakuma fatora ama bugo ama faga ya siri lendo dronde to ko o haketa rabon ni ngasuna ka selila ko ama kisa tara tasma kono jakumani hirra ini alate majoli de hakke sigilembe eka e majoli de ka dutere nyagami kisigi e alatime den joli de la kasi ana badion ana ba ana dogonu ube loyela e kama e sababu e dankari majol le kanyana mayala e kera sababu majol tara kaso bombala e na fora ko nimbeta boyla kelen kisi robem ite tubi kata Allahu ta'ala ala kira ko alayhi salam abe muflisido mami ni fentaku abe sahaba nyana dute mami bolo setay uko de muflisio akola al muflisi fi ummati neka manton muflisio mami aka seli kan aka sun kan aka ala ko be kan ayreni alate atoy do akata jinela ko mado beni jo haketibu de bena qad safaka dama hada wa akala mala hada wa shatama hada wa qadafa hada ala kira ko ta'ala salam dobijo ala ayennende mafuy kala bagarama ala ayengan na folo chien ala ale de kira sababe kan ninkena ayenden faga ayenninke ko haketibu beni jo kube dota haket ube dota kanyumana kadidu makatlatla aga nyuman beba haketibu jelendo ala kira ko alayhi salam kuba fo ka junumuta ka ke haketibu bolo ku dama ka filita suma kono aga sunna ka selima foyne hakemani mbadion ni ba fe ka kisi kiyama jodo wali hakke ka toy ire kelen sugula ini Allah ta'ala ce ikani dado maka kumala odato ko nyuma mimbe ire sete katla itse kadi fama itse kadi bama wi wal hakere
kiyama ala ban daragi la badi mami maya tonyo ala to yafa de kanada arafa suni ma sambe sun ala te wali hake yafa ala ba atade kadama atade do fona ko nyafara wali hake jolle be awnduna mbadum anga tubi kata Allah ta'ala ma anga hake wala segi aflana iga hake wala segi kata utigiuma asabana ika istighfaru taya Allah ta'ala be yafa ima annanina ika bara nyuma niye jugmanke kuma o kuma ika nyuman tugala wala be jugman aba effacer kaboy aduruna ni tubira ma nyuma ondeke itama nyoyen ala insiranye jonde ke ikono fo nyoyen uludo kika baroke yore munu nube ala yirila kuma be munu nube lahara yira ila kuma be aduruna walma worona ika astaghfirullah fo no de sayyidul istighfariye iko foli chaya mbadew allaban junumu be ke yoro yoro ibe ala kuta soro yoro yoro ibe haramu lame yoro yoro ibe haramu fle yoro yoro o yoro nunu nyeka toye wala Allah ta'ala be ideme allaban mbe nasiha mindi aw bela jelemba kalama mbe la halamina la halala gelemande do jiko jiye tinyani ke fanchamanna ala kala tigedo aya boli anka me adola halan sigile misiri kono dutigi do flenie wallahi jide anaka dembaya bela jelelabo seyre taye aka minan be tinyana adoyre be sokolonde kono hali bit lala aya soro chogo amina abani Allah ta'ala che ajorole sigile ndo lebina sura fana soro chogoti anaka dembaya ninkele ya imbe uka do jigi ya kelenye dabani inde obe sene minke jiya bela jelenchie se foi tuye wa dabali foi tuye anga nyogol la halani ngaliuke anga nyogonde membade ko dobe abe awnyana ala tanyini kala kiyama jodo ninne ye ninde sebarato yin ko setaye me setene ka deme nyenda dete kiyama jodo ala be nyinika mbala sede mbe wartigi mindo mbe sorotigi mindo karsabe setaye de ali nasongo biate sorana ka demba ya bolo mbo nyefo otigi mena deme mbe braji soro adalu ala alkhairi kafail ngani nyenda de aka kiyama jodo nte siratu tige fo ala ka nyininga ni kongo ya fa kasoro ne kumseka katila se ukademe ala be nyinika kungola kiyama jodo mbadew anga hakilito nyogona ni wakati nka gelen koju wakati nka gele yere kuma te misiri la selu yode nambe to kana jumala ambe nyogol la halade nyini kalike karsa munde bila iye chogom bi munde bila mfamana kiye akera chogodi aba la halafo jido dona ninga demba yaka nyere be so bambali do de kono nga minambe chinyana nga balo be chinyana a chinyana na nga fo karsa ni karsa ni be donimbo ambo tigi sutura ambo deme ala ban sutura ala ban deme islamia balma ninde ni degunye islamia kelen soro degunye islamia bela jelende soro ni islamia do here do soro islamia bela jelende be o here kono me akana ke nta sido islamia do be deguna famba filmer fambe yelala famba lebu fambe boli ako na volo mi bolo itate koy khalifa do ala ya khalifaila imma ala ba mina ila kadima were ma ibeke fantan ama fama koro ya walma ala bi fa ka bonna folo intela abeke chinye abi bolo kumana mina gere Allah ta'ala la gere ala ka jonna inna Allah fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhi ala ba ka jonde me jomunu no be nyogonde me mbadew anga nyogonde me anga duwa ke nyogon anga nyogon kanu anga hine nyogona bembena odela herebena odela wa anga yafa nyogoma anga yafa nyogoma ala be yafama ambe Allah ta'ala deli ala ka yafane na obela jelem jiye tinyani ke mamunun kuna ambe ala deli alaka annusara abrajila ambe Allah ta'ala deli alaka lanyinin ni geleya mumbula Allah ta'ala ka korota ka banika ala nema ke maminye igre Allah ta'ala la imir abubakar la imir usman la sahaba banunu utumbe nyogonde me chogo yamina nuye aljine soro ifana ki seke kalifado sana laba mine ila ambe Allah ta'ala deli hamibe magomola nana misirin kono asegintola Allah ta'ala ba hami Allah ta'ala ka korota alaka yafanga ke wale juguma filimu nuban soro alaka temanga filula nyuma munambuke Allah ta'ala kumine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي جمعتنا هذه ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريدا إلا شفيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ميتا إلا رحمته
ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة وجل عقيدتها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجزيهم اللهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمركم بالصلاة على النبي فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.